Welcome at Enjoy Your Money with Jaco Quadrat. Prof, privileged to be with you in the studio. I think we're ending off this marathon series on behavioral finance. I just heard one listener say, Thank good you. riddance. I must say, Prof, it was long, but I have to admit, and maybe it's the student in me. I enjoyed it. For me, learning stuff, it's not things that I've engaged really before with, so it's new for me. So I enjoyed it, and I hope there's one or two listeners out there that feels similar to me. I also hope so, Jaco, but I also now want to tell the listeners, it's not about, and I always say that to my students also, it's not about remembering the name and being able to name the bias. If listening to this series have just helped you to, when you have to make a decision, to pause and reflect, then it has reached its goal. And that's what we're going to do today. We're going to hopefully help you to say, but okay, we have spent a lot of time on this, but how does this impact you day to day? But Prof, I just want to tell you that I've heard that they say money talks. I almost want, I am afraid to ask, what does it say? Mine just says goodbye. Okay, Jaco, there must have been some lame joke. So, that now we can tick that box. Yeah, we can. Yeah, it's on the list. So, Jaco, yes, as we have said, today we are going to recap our behavioral finance series. And for the listeners, we're not going to name all the biases again. Don't worry about that. No. And we are going to specifically just look at, but what have we learned over the past number of weeks on how to manage our biases in general? Prof, I don't think it's weeks. I think it's months. We measure this with a calendar, not with... Is it time for me to do something? It was months. I'm trying to show Jaco where's the jingle, and he just talks nonsense. Okay, Prof, here's the jingle. So, Jaco, what's your Bible verse today? Mine is James 1:19. James is our book, Prof. Our names, apparently that's the English version of Jaco, but okay. I presume you're correct. Okay. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. And I think James had a certain view of that, so I want to almost, I don't want to say investorize, financialize or something like that, put a spin on that. So should be quick to listen, slow to speak, and I want to say slow to act when it comes to finances, because I think that's the thing. We act too quick based on our emotions. And that's why we get angry, because we react to our emotions. Jaco, I was actually thinking he's discussing or addressing cognitive and emotional biases, being quick to listen, because we can, by listening, improve our cognitive skills, and slow to become angry, which is often a very emotional thing. Yeah. So my verse comes from Proverbs 15, verse 22. Plans fail for lack of counsel, but with many advisors they succeed. Yeah, and I think with the cognitive bias, all the biases, the financial biases, we actually realize that we need someone that we can actually use as a soundboard, discuss this stuff. So that is why that verse for me is really relevant for today's discussion. Very. But Jaco, I think we must first take a quick music break. So welcome back after the break. And Jaco, I said last week that when we ended off, we're going to start actually this week with the same discussion that Michael Pompian had about how do we deal with biases depending on the amount of wealth we had. And you said we are not going to tell the listeners when you have a lot of wealth or little wealth. You have to decide. But if you have enough to retire, I think you can be closer to the sufficient wealth. Then you high, most definitely high, Prof. Jaco, but for me the important thing is if you are now exposed mostly to cognitive biases, and we are going to discuss cognitive biases first after this, how to address those. Yeah, so today's episode is going to follow a bit of a different structure, Prof. So we're actually going to have our practical application
for the first set. So then we'll discuss the cognitive biases in the first section. And then the second session, where we normally do the practical application, we'll discuss the emotional biases. Yeah, and that's just because of time's sake. So, Jaco, if you have low wealth and cognitive biases, you just know that you will have to adapt. You will have to read up, you have to educate yourself so that you can take good or better financial decisions. So, Prof, if it's so simple, where do we start? What is the starting point? Jaco, where do we start? You are struggling to find where to start. Struggling to find our cryptos on where to start. There we go. Jaco, number one. It links to our Bible verse, Prof. I should have given you a hint. It is. Yeah, Now that's that why I think about it. Yeah. Slow down. I think that's probably some of the most important things we can teach ourselves and our children. And it links back to what Kahneman and Tversky said. That system 1 and system 2 thinking, the system 1, which is just taking a quick decision, quick reactions, just slow down and take a pause and think about the decision that you're going to make. Prof, I have to, make some confession. I actually started to read that book this past few weeks. Okay. Yeah, but I didn't get too far as yet. So what I can say from that is it's easy to think quick. It's difficult to think slow. People don't like. It's hard work thinking slow because they're thinking. Why we rather think quick. Yes, because it's less of an effort. Yes, exactly. So I think, Jaco, for me, that is number one. Just slow down. Never make financial decisions in a hurry. There's no deal that will not be around tomorrow that's worthwhile if I sleep over it tonight. Yeah. One of the things I read in another book that we also talked about, the behavior gap, is when you have to make a decision, even to buy stuff, and I think it goes further with investment, write it on a list and decide over 24, 48 hours, 1 or 2 days. Don't buy it now, wait that time, and then you make a decision. And then maybe sometimes it changes, and for investments the same. Think about it. Is it necessary? Because the emotions actually die down after a few hours. Definitely. Jaco, and then number 2 is build rules for your decision making so that you don't act that quickly. So basically what it means is that when I am going to make an investment, like for example, we both like property, I'm going to do a calculation to see what is my rental return, what's my capital growth, and if that's less, for example, 10%, I'm not even going to look further. So build some decision-making rules for yourself that you then follow. And Kahneman referred to that as an algorithm, and their research shows that we take better decisions if we do that. Yeah, and that prohibits us from making emotional decisions, obviously, making a decision too quick and reacting rather than thinking about it. Definitely. And then, Jaco, linking to that, if I now have my process, it's good that I document it, that I document the decision, why I took the decision, what was my information that I used, because often we never go back to what we said. And it's just good practice. I mean, we teach that to our students to do a post-investment review. So go back, what is the outcome, and compare that to my initial decisions, but also to how I thought, what I decided on, and was that thought process correct? Because if it wasn't, I can correct my process. Yeah, and I think, Prof, for me, the important part here is to answer, actually to tell yourself the why, because we forget, 5, 6 years down the line, I've seen it even with us when I would discuss my insurance, then I see I should change this and I change this. And then I said, well, I actually did it last year, but you don't write down why and the reasons for that. And you actually, I want to say, go in circles and redo some stuff. But you can, if you've written down the why, you can either learn from it or continue on that path. Exactly. And if we learn from it, then we won't fall into what Einstein described as
insanity to do the same thing over and over and expect different results. And Prof, the next thing, I think this is one of the most difficult one, especially if you have, I don't want to say a personality disorder like me, but we talked about the overconfidence, but look for information that disagrees with you. So put a concerted effort into finding info that does not agree with you. And I must say, nowadays with AI, I like to have discussions with Chat. But Chat is such a nice person. Chat wants to agree with you. He wants to agree with you, and I always want to say he or she, it never challenges you. It almost soothes you and make you feel whatever you are doing, it's the right thing to do. Right thing. Jaco, that's so important to challenge yourself, to explicitly go and look for confronting information, or like we have said before, have somebody else that's not going to just say yes, 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 like Chat, but who will really confront you and ask the difficult questions. Jaco, then we have already said, if you now have developed your process, focus and stay focused on the process. And not the outcome, because that's the problem. We get so fixated on the outcome that we miss again, the reasons why we did something. So the process might have been sound, and now the outcome is bad because of something out of our control, and now we change our behavior, which is incorrect, or other way around. I mean, your process was actually not sound, the outcome was good, and now you think you're just going to continue in that way. But the process is actually flawed. Jaco, and all 5 things that we discussed now, to take it slow, to build rules for your decision making, to focus on the process, all of these, to look for information that does not agree with you, to write down your decisions. All of these, Jaco, have you heard all the verbs? You must do something. You have to do something. There's some work to be done. It's going to be, I know when we present our personal finance workshop, we always tell the people the very last non-negotiable principle is that it's going to take some effort. Yeah, it's not, I almost want to say it's not fun doing it. It's because, I mean, you're going against what is normal for you. Because that's what a cognitive bias is. Easy. Exactly. That's what a cognitive bias is. You want to go with what your bias towards what is easy. Yeah, now you have to mental shortcuts. And now you have to challenge yourself, and that's not fun. Yeah, so basically with all these verbs that we have said, write down the process, set rules, slow down, is basically what Kahneman described in his System 2 thinking. That we should force our brains to implement System 2 thinking, where we reason, where we use our cognitive abilities, and where we can then take, hopefully, better decisions. Prof, but then the next bias is the emotional ones. And we've said it over and over again. The cognitive ones are actually the easier ones to do something about. They already have a lot of work. And so we have discussed them just now. So after the break, we're going to go to the difficult place. We're going to discuss the emotional biases and how do we manage them. And actually, how do we protect ourselves against these emotional biases? But Jaco, I now just remember that you especially are not emotionally intelligent. You have admitted that on air before. Yes. Do you think we are suitably qualified to talk about emotional biases? I'm most definitely not, Prof. No, I have no doubt about it. So I'll depend on your expertise. Yeah, I'll just make some side unemotional comments from the side. Okay, so dear listeners, after the break, you're going to listen at your own detriment. Welkom terug na die breek. Jaco, ons is besig om ons gedragsvooroordele reeks af te sluit en ons gaan nou so 'n bietjie praat in breë trekke die hoofgoed wat ons kan doen om emosionele vooroordele aan te spreek. Prof, voor ons nou aangaan, kan ek jou een ding waarborg. Ek kan jou brief gee, daar's nie een luisteraar wat emosioneel is daaroor dat ons
die reeks afsluit nie. Ek is seker daarvan. Dalk opgewonde is ek ook 'n emosie, maar ek dink nie hartseer emosioneel nie. Jaco, voel jy nie dat jy wil 'n ou traantjie pik nou? Dis so soos 'n kind wat jy nou laat gaan. Ja, prof, dis nou tyd. So dis nou waar die unemotional intelligence deurkom, né, prof, dis nou tyd. Maar dit was lekker, ek het al herken. Jaco, nommer 1 oor ek dis soos met baie goed in die lewe. Jy moet eers aanvaar dat daar soms emosies betrokke gaan wees. Jy moet aanvaar dat emosies deel is van normale en meeste mense se. Ek wil net sê, dis hoekom ons voor die breek alreeds gesê het, ek gaan net kommentaar leer van die kantlyn af, want prof, emosies is nie normaal nie. Mense hoef nie emosioneel te wees oor niks. Ek spot so. Jaco, en dit sluit maar net aan by wat Daniel Kahneman en Amos Tversky gesê het, dat emosionele pyn van verliese is dubbel so sterk as van winste. En jy moet maar net weet dat dit gaan deel wees. As jy wil beleggings maak, as jy wil finansiële besluite maak, gaan daar emosionele gevoelens wees wat jy gaan moet leer om te bestuur. Ja, en ek wil amper vir die luisteraars die gerusstelling gee ten spyte van die grappies wat ons maak hierso en die nonsens wat ons praat. Vir ons is dit ook moeilik om finansiële besluite te neem. En daar is ook weer eens ten spyte van hoe ons dit laat klink emosies by betrokke en dit is nie vir ons maklik nie. Ons het al baie gepraat oor beleggings wat ons aan vashou, wat ons al lankal het en sulke goed. So vir ons wat ek wil amper sê, noem dit meer finansiële kenners is en minder emosioneel is dit moeilik. So hoeveel ter meer vir iemand wat erg deur hulle emosies beïnvloed word. So daar's niks fout met jou as dit die geval is. Ek dink dis wat ons probeer sê vir jou. Absoluut nie. En Jaco, om daai rede is een van hierdie van emosionele vooroordeele se kom ons noem dit maar tools. Baie dieselfde as by die kognitiewe vooroordeele. En dis om vir jou stelsels op te bou wat jou kan ondersteun om die regte besluite te neem. Omdat dit so moeilik so is. Omdat dit so moeilik is en nie op jou wilskrag en jou persoonlike motivering staat te maak nie, want Jaco, die oomblik as daai ou oor die stopstraat voor jou inry, dan kan jy die beste voornemens hê, jy gaan 'n opwelling van woede hê. Prof, kan ek nou net sê, jy het nou my een ding laat besef. Ek is nie emosioneel intelligent, dit weet ek, maar ek het emosies, want as 'n ou dit doen, dan so ek ervaar verskriklike emosies dan. So ek is nie onemosioneel nie, dit net vir die luisteraars sê. So Jaco, jy moet vir jou stelsels in plek kry. Byvoorbeeld, teken 'n debietorder om jou aftrede spaargeld weg te sit. Ja, en ek wil amper daarbey aansluit, as ons nou oor spaargeld 'n voorbeeld daarvan. Niemand voel hulle het aan die einde van die maand geld oor om te spaar nie. En dis die realiteit. Jy moet eers die geld wegsit en dis die moeilike deel. Die moeilike deel is om te sê, okay, ek gaan dit eers doen. En dis wat ons nou praat van. Kry 'n stelsel in plek waar jy jouself dwing om dit te doen, maar dit gaan nie van self outomaties gebeur. Ja, maar dit gaan nie van self gebeur of dit kan van self gebeur, maar jy gaan iets moet doen. Jy moet nie die oorplasing doen aan die einde van die maand nie, want dan is jou geld op. Ja, nee, doen dit aan die begin van die maand. Jaco, dan die derde ding is, ons het vir die ouens met die kognitiewe vooroordeel gesê, slow down, maar nou wil ek hier vir die ouens met die emosies ook sê, jy moet eenvoudig vir jou sê, ek gaan nie 'n finansiële besluit neem wanneer emosies hoogloop nie. So of wanneer ek kwaad is, of wanneer ek te neergedruk voel, of wanneer ek depressief voel, of wanneer ek baie opgewonde is, dan neem ek nie besluit. En ek dink ek het al 'n vorige keer gesê, ek het vir myself daai besluit geneem dat as 'n verkoopsman my gaan probeer emosioneel opsweep of afpers, dan moet dit nou doen. Slaan ek bot toe en ek neem eenvoudig dan met opset nie 'n besluit nie. En prof, net vir interessantheid, daar is navorsing daaroor, jy sal nou daarvan hou, maar nou kan dit nie bevestig, ek sal dit moet gaan opsoek, maar wat wys dat daar 'n korrelasie is tussen die opbrengs van die JSE en die Springbokke se prestasie. Ek het dit al gehoor, ja. En dis presies, dis daai emosioneel, mense is opgewonde, voel goed oor die land, alles is reg as die Springbokke wen. So maandag styg die beurs want is emosioneel en dan eers neem
normaliteit weer oor en dan Want stabiliseer dit Jakkos is nou regtig moet objektief daar, wat op aarde het die Springbokke se wen met die prestasie van enige maatskappy te doen? Dalk het dit iets te doen met alkoholverkope, prof, ek weet nie. Jakkos, so, en nou ek wil eintlik die luisteraars uitdaag, gaan dink 'n bietjie van jou grootste finansiële foute wat jy gemaak het, en ek wil jou amper wet, dit gaan wees wanneer emosies hoogtyd gevier het. Jy was paniek vervange, of jy was verskriklik gretig om 'n winsie te maak, of jy was oorversekerd. En prof, ek dink mens praat nou oor emosies, en ek dink mens moet pas op om te sê emosies net rondom finansiële besluite. Ek dink daar kan ander goed wees wat ook 'n rol speel tans in jou lewe, wat 'n emosionele impak het, wat 'n impak het op jou besluite. So ek praat van selfs persoonlik. Ek meen as dit taaf gaan by die huis, of dit taaf gaan by die werk, of dit goed gaan by die huis, daai is ook emosionele goed wat 'n impak het op jou besluite, wat mens in ag moet neem te sê, dis nou weer terug wat ons heel in die begin gesê het. Vat dit net bietjie stadig, dink 'n bietjie daaroor, slaap daaroor, vat 48 uur voor jy 'n groot finansiële besluit neem. Ja, goed, dis baie waar, maar ek het nou na stres ook verwys, want die navorsing sê vir ons dat wanneer mense onder druk is en onder stres is, neem hulle groter risiko's, wat onverantwoordelik kan wees. Ja, dit is nou, ons nou al gepraat oor risiko's en so, en dis nou die bedryf waar my vrou in werk, sy is nou wel nie die rekenmeester, maar daarso doen hulle juis analises oor hierdie hele ding van risiko, om vir ouens wat onder stres is, onder druk is, dat die ouens wat foute maak in die werksplek, wat dan beserings veroorsaak, so dit sluit daarby aan. Jaco, dan nommer 4 is, werk saam met iemand wat nie emosioneel betrokke is, en dalk het ek 'n vorige keer verwys na 'n artikel wat ek gelees het, waar hulle sê die grootste bydrae, persentasie gewys die grootste bydrae wat 'n finansiële adviseur lewer, is om jou te help om beter besluite te neem wat emosies uitskakel. Baie meer. Ek dink 'n beter opbrengs was omtrent 4de of 5de op die lysie gewees. En ek dink wat belangrik is, en ons het al baie daar gepraat, is, ek meen, ons deel met die luisteraars hoe ek en jy met mekaar gesels oor ons finansies, en ons spot baie keer en sê ons weet wat meer met mekaar se finansies aangaan as wat ons vrouens weet. En wat waar is wat waar is, maar dis die rede daarvoor is, ek en my vrou praat ook oor die finansies, en ons het ook gesprekke, maar ons is altyd emosioneel betrokke. So mens is nie objektief as jy besluit neem nie, maar as ek nou besluit, ek en sy, ons gaan nou dit doen, en ek kom sê vir jou, dis wat ons gaan doen, dan sal jy baie maklik van my sê, maar is jy nou mal in jou kop? Jy sal dit nou nie so sê, ek sal dit so sê. Maar op 'n mooi manier vir my sê, maar het jy hieraan en hieraan gedink, want jy is emosioneel onbetrokke. Dan spyt, en dis hoekom ons nie kan vriende wees nie. Ek besef dit maar dan gaan ons dalk emosioneel betrokke raak. Ja, presies. Jaco, dan nommer 5, fokus op jou eie finansiële plan, nie op almal anders se nie. En ons ken almal daai gesegde ook van Keeping Up with the Joneses. Ja, ek wil dit anders sê, fokus op jou eie finansiële plan, op niemand anders se nie. En dis nou een van daai goed, ons wil praat oor die boeke, wat vir my eintlik uitgestaan het, Behavior Gap, weer een stuk het weer lees, is om net te sê, elke persoon se finansiële situasie verskil, elkeen se drome en doelwitte verskil. So jy het nie idee wat in ander mense se huishoudings aangaan nie. Ek meen, jy kan glad nie glo wat op Facebook geskryf staan oor wat almal vertel nie. So leef jou eie lewe sonder om jou te steur aan ander mense. En dis ook makliker gesê as gedaan. Jaco, en sonder om, ek wil amper sê, groepsdruk te ervaar. Ons het nou die dag met ons studente bietjie gepraat oor persoonlike finansies, en toe het ek hierdie gedeel, en wat ons net in die afgelope vakansie ervaar het, ons was by 'n oord gewees, en dit was net ek en my vrou en ons jongste, en ons het toe gedink, ons wil nie baie tyd spandeer om nou inkopies te doen en kos te maak en so aan nie. Ons sal elke aand gaan uit eet, maar as mens elke aand of elke tweede aand wil uit eet, gaan dit jou 'n klomp geld kos, en 'n groot deel daarvan is drinkgoed. En toe het ons besluit, okay, ons gaan onsself dan nou treat, ons gaan nie die inkopies doen, ons gaan elke aand uit eet, maar ons gaan, om die rekening bietjie laer te hou, niks bestel om te drink nie. En die kelners, en ek dink die ander mense in die restaurant het ons skeef aangekyk. En dis groepsdruk, jy voel naderhand ongemaklik. Probeer maar koffie gekoop na ete, is ek seker. Nee, Regtig. ek het vir my gaan filter koffie maak,
terug by die huis nie. En ek het vir my 'n baie lekker goeie bottel wyn saamgevat wat my baie geld sou gekos het in die restaurant. Ai, prof. Maar Jaco, ja, dis nou maar elkeen se eie siening, né? Ja, definitief. Jaco, en dan seker die moeilikste een. Nie vir almal nie, maar vir mans veral, of vir hierdie man. Aanvaar dat jy nie altyd gaan reg wees. Regtig, prof. Jaco, ek dink die oomblik as jy dit kan aanvaar, dan is daar sommer baie druk van jou lewe af. Want dan ek het nou net die naweek daaraan gedink, dis eintlik ook hoekom ek hou daarvan om tweedehandse karre te koop. Want as jy 'n nuwe kar koop, daai eerste skrapie is hartverskeurend. Maar as jy 'n tweedehandse kar koop en daar's 'n skrapie of iets, dan jy voel nie so erg daaroor nie, want dit was nie 'n splinter nuwe kar om mee te begin nie. En hierdie is amper so iets. Die oomblik as ek kan aanvaar, maar ek gaan ook foute maak, En dinge gaan verkeerd loop. Dit gaan nie uitwerk soos jy beplan nie. dan sit so 'n bietjie ligter op jou. Ja, ek dink mens moet ernstig wees, maar mens moet seker pas op om te ernstig te wees. Ek dink dis waar dit gaan, hè. Mens moet so 'n bietjie kan ontspan. En is weer eens, dis makliker gesê as gedaan. Dit is ook 'n persoonlikheidsding. Sekere mense is minder gepla, anderste is maar meer ernstig oor die lewe en daai persone trek sulke goed baie meer aan. Jaco, so So kom ons tot gaan 'n einde. ons hierdie reeks tot 'n einde laat kom. Nou, dis hartseer. Ons gaan nou 'n traantjie pik. Maar prof, ek is seker jy het 'n laaste woord van wysheid vir 'n boeresom vir ons luisteraars. Ek het Jaco, ek wil eintlik hierdie hele reeks saamvat deur te sê die grootste bedreiging vir ons finansiële sukses is baie selde die mark of Trump. Dit is ons eie gedrag. En ons het die afgelope paar weke oor baie vooroordeele gepraat en ek wil hiermee afsluit en ons luisteraars uitdaag. Hierdie week as jy kom voor 'n groot besluit om te neem, leer jouself om te slow down of te pause of net te wag. En kyk of jy nie dan die volgende dag 'n beter besluit kan neem nie. Jo, prof, dis diep. So na 6 maande, prof, ek nou gaan tel. Dis hoe lank ons besig is met hierdie reeks. Kom ons tot 'n einde met hierdie reeks en ons sien uit om die volgende nuwe paadjie saam met julle te stap en as ek dit so luister tussen die lyne gaan ons dalk boeke bespreek, prof. Ja, ek sou nooit sê ons sou dit doen nie, maar nou ja. Ja, maar dalk nie, ons kan nog weer verander. Ons is mos maar emosionele wesens, ons mag ons besluite verander, prof. Maar op daardie noot 'n lekker week vir julle. Lekker week.